أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله كما قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sebab hanya dengan ketakwaan hidup manusia akan mendapat keberkahan dan keselamatan. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari ini mata dan hati kaum muslimin sedang tertuju ke tanah suci. Jutaan manusia dari berbagai bangsa berkumpul akan melaksanakan ibadah haji. Mereka yang datang di sana dengan bahasa yang berbeda, warna kulit yang berbeda, jabatan yang berbeda, tetapi semua memakai pakaian yang sama, memakai pakaian ihram, membaca talbiyah yang sama dan menyembah Tuhan yang sama, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, wa'adzin fin nasi bil haji. Wahai Ibrahim, serulah manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Quran Surah Al-Hajj ayat 27. Pemandangan itu sesungguhnya bukan hanya ritual ibadah yang dituntut, tetapi memberi makna pelajaran besar bagi kehidupan kita hari ini, utamanya di tengah kondisi Indonesia sekarang, ketika masyarakat mudah terpecah karena politik, mudah terpecah karena media sosial, perbedaan pilihan, bahkan karena hal-hal kecil. Di sini sebenarnya haji mengajarkan bahwa umat ini sebenarnya bisa bersatu. Ketika berada di hadapan Ka'bah, tidak ada yang merasa paling hebat, tidak ada yang membawa pangkat, kekayaan atau jabatan. Semua tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayangnya di negeri kita hari ini praktek itu tidak bisa kita lakukan. Manusia sering lebih sibuk meninggikan dirinya daripada merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit berbeda langsung bermusuhan. Sedikit berbeda pilihan langsung saling menghina. Media sosial isinya hanya dipenuhi cacian, fitnah dan kebencian. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bahwa seorang muslim bagi muslim yang lain adalah saudara. Al-muslim akhul muslim, la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yakdzibuhu wa la yahqiruhu. Seorang muslim bagi muslim yang lain adalah saudara. Tidak boleh berbuat zalim kepadanya, menelantarkannya, berdusta dan menghina yang lain. Karena itu, adanya peristiwa haji ini semoga mengingatkan kita bahwa bagaimanapun persatuan adalah kekuatan. Bangsa Indonesia ini tidak akan pernah maju-maju kalau rakyatnya terus saling menjatuhkan dan bermusuhan. Jamaah Jumat rahimakumullah. Selain musim haji, kita juga akan memasuki hari raya Idul Adha, hari raya yang identik dengan kurban. Peristiwa kurban sesungguhnya bukan hanya soal menyembelih kambing atau sapi. Yang paling penting adalah apa yang kita korbankan dari diri kita. Nabi Ibrahim diperintahkan mengorbankan sesuatu yang paling beliau cintai. Dari situ kita belajar bahwa orang beriman harus siap berkorban. Orang beriman harus siap berkorban demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memberikan apa saja untuk dakwah dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar.
Sesungguhnya kami telah memberimu wahai Muhammad nikmat yang banyak. Maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Hari ini Indonesia membutuhkan semangat pengorbanan itu di samping semangat persatuan seperti haji. Negeri ini tidak kekurangan orang pintar. Negeri ini tidak kekurangan sumber daya. Tetapi seringkali yang kurang adalah kejujuran, kepedulian, dan rasa tanggung jawab. Karena kita masih melihat korupsi, kita masih melihat rakyat kecil kesulitan hidup, kita masih melihat orang yang lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan bersama, berbangsa dan bernegara. Padahal Idul Adha mengajarkan orang yang baik adalah orang yang mau memberi, bukan hanya mau menerima. Kalau pejabat mau berkorban untuk rakyat, negeri ini akan baik. Kalau orang kaya mau membantu yang susah, banyak masalah yang akan selesai. Kalau masyarakat mau saling peduli, bangsa ini akan kuat. Kurban juga mengajarkan bahwa kebahagiaan harus dirasakan bersama. Daging kurban dibagikan kepada fakir miskin. Islam tidak ingin kekayaan hanya berputar-putar di kalangan orang-orang tertentu saja. Maka jangan sampai kita hidup nyaman sementara tetangga, saudara kita berada dalam kesulitan makan. Jangan sampai kita sibuk memperindah diri tetapi tidak peduli kepada orang yang membutuhkan bantuan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, mari kita juga menumbuhkan cita-cita untuk selalu meningkatkan ibadah-ibadah kita dalam diri kita. Bagi yang mampu dan belum berhaji, jangan pernah merasa bahwa haji hanyalah untuk orang tertentu. Mulailah tanamkan niat, perbanyak doa, sisihkan rezeki sedikit demi sedikit, dan mohon kepada Allah agar suatu hari dipanggil menjadi tamunya di Baitullah. Karena banyak orang yang dulu merasa tidak mungkin berhaji, tetapi karena kesungguhan niat dan usaha, akhirnya Allah memudahkan jalannya. Begitu pula bagi yang tahun ini belum bisa berkurban, jangan berkecil hati. Semoga Allah membukakan pintu rizki dan pintu hati agar tahun depan ikut berkorban. Mulailah belajar menyisihkan sebahagian harta. Sebab kurban bukan hanya ibadah bagi orang kaya, tetapi kurban adalah simbol keikhlasan dan kepedulian kepada sesama. Kadang yang menghalangi bukan semata-mata kurangnya harta, tetapi kurangnya kemauan dan perencanaan. Kadang yang menghalangi bukan semata-mata kurangnya harta, tetapi kurangnya kemauan dan perencanaan. Kalau kita mampu mengganti handphone kita, kita mampu mengganti mobil kita, mampu membeli kebutuhan dunia yang tidak terlalu penting, maka seharusnya kita juga mampu atau mulai memikirkan ibadah kurban dan cita-cita berhaji. Karena Allah akan membantu kita sesuai dengan harapan dan cita-cita kita. Dalam satu hadis qudsi, yaqulullahu ta'ala, ana inda zanni abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, aku sesuai persangkaan hambaku. Aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku saat bersendirian,
aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di suatu kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaihi. Karena itu, mari kita sambut momen haji dan Idul Adha dalam rangka memperbaiki diri kita. Jangan sampai kita hanya ramai merayakan Idul Adha, tetapi tidak mendapatkan pelajaran dari pengorbanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jangan sampai kita kagum melihat jutaan jamaah haji, tapi kita sendiri tidak mau memperbaiki akhlak dan ibadah kita. Tidak ada kemauan untuk berhaji. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang mampu mengambil hikmah dari haji dan Idul Adha. Semoga Allah memudahkan niat kita untuk berhaji sampai ke Baitullah dan memampukan kita untuk istiqomah dalam ibadah dan kepedulian sosial. Dan semoga Allah menjaga bangsa Indonesia dari perpecahan, dari kebencian dan kerusakan moral. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa qala Allah Ta'ala fi ayatil ukhra, innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ansur man nassara ad-din wa khzul man khadalal muslimin. Allahumma adfa'anna al bala wal waba wal fakhsha wal munkar wal mihan wal fitan ma zahara minha ma batan min baladina hadha khasah wa min sairi buldanil muslimina amma. Rabbi auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidaina wa an na'mala salihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه wasallam. Istau, luruskan dan rapatkan shaf demi kesempurnaan salat. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا
ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. استغفر الله. استغفر الله الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله وحده لا شريك له اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فأحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دارك السلام تبارك ما طاعت الجلال والإكرام. اللهم إنا أهل ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إله أنت مولانا. سبحان الله 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 وبحمده دائما أبدا. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين وكل الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله الكبير والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة لا إله إلا الله ولا شريك له له الملك ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.